Tabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe ugenda ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 16 Kigarama mu gisagara cya Uvira. Abaturage bafunze imihanda n'ibirori bidasanzwe nubwo bizatangiye ubona ari nk'imyigaragambyo, ariko siyo ni imyigaragambyo yo gushyigikira AFC. Ikaba rero ari ibijyanye n'igikorwa cyerekana ko bishimiye politique ya mama 23 binyuze kuri Laurence Kanyuka yagaragaje uburyo ki kuri ubu ngubu benshi mu baturage bakomeje kwishimira uburyo ki mama 23 iyoboye ibi bice. Nkuko rero bigaragara mu butumwa Kanyuka yanditse ku rubuga rwe rwa X, yagaragaje uko bimeze ati: Uvira 10h30 la population dans une tous les collines de la Uvira manifestait sans solidarité avec la AFC M23. Ni biro bigiye kuba ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa Bwana Safari Tayari uri muri ibi bice, ugiye kutubwira ati wasi hari akatubwira uko bihagaze. Bwana Safari waramutse neza? Yego ndumva muri ibyo bice ibirori bikomeje byifashe gute kugeza ubu? Ariko Safari se mujya ku ruhande gato kugira tuvugane nta rusako? Umuntu wagiye ku ruhande ibirori ahari ibiro bya guverineri wa Kivu. Yego. Niho byabereye aho abaturage bari kwishimana n'izi nyeshyamba za mama 23 zafashe uno mujyi wa Uvira. Bwana Safari, ndabona mu mashusho wanyoherereje biragaragara ko bafite bandrole. Izi bandrole n'abaturage bazishushanyira bazikoresheje ku mafaranga yabo cyangwa na Alliance Fleuve Congo izitambagiza mu baturage mu rwego rwa politique? Icyo nakubwira cyo ntemeza biba bishoboka ko n'ubundi ubuyobozi bushobora gukora amabandrole kuko yego abaturage kubera igihunga n'iki muri makeya no kuba batari gukora urumva ko batajya gushora amafaranga. Bivuze ko mama 23 ishobora kuzigura mu rwego rwo kugira ngo inakabiriza ibintu byo birashoboka muri politique. Niko bimeze rwose, kereka nka bamwe mu by'ukuri wenda ibyo tutabijyanyeho cyane kuko nta mafaranga yabo bakoresha, ahubwo mu byo nshaka kukubaza abaturage bitabiriye mu bushake bwabo cyahabaye umukwabo wo kubazana? Hari bamwe bagiye ku gitutu, ariko urabizi ko hari abaturage bashyigikiye ko mama 23 yakomeza kwavansa muri uno mujyi wa Uvira, mwe kubyirengagiza. Kuko nkuko bigaragara muri ibi byapa bafite amagambo yanditseho aragira ati dynamique des patriotes modernes, nous dynamique des patriotes modérés en soutien du mouvement révolutionnaire AFC M23 souhaitant la bienvenue aussi la libération du peuple congolais. Karibu Uvira. Bashyiraho ifoto ya General Sultan Makenga, hirya bashyiraho Bertrand Bisimwa ndetse na Corneille Nanga, bigaragara ko bari kuba karibu. Ibi biragaragaza iki Bwana Safari mu gihe byamaze kugaragara ko AFC igiye kuva muri ibi bice? Icyo nakwemereza ko neza nkahamya neza ko ntabwo bishoboka ko mwana 23 yapfa kuva muri Uvira uko byagenda kose. None itangazo yasohoye kwa bari ukubeshya amahanga? Bwaba ari uburyo bwo kugira ngo wenda barebere hamwe y'uburyo nyine bakuzuza ibyo basaba kugira ngo wenda agire igikorwa ndetse agire n'igica nyine n'igituma iyi mama 23 ihagarika gukomeza kwavansa urugamba bitewe n'uko icyo barwanira cyari cyarangira. Ntabwo cyari cyarangira Bwana Safari. Ndabona bamwe mu baturage bakoresheje n'imipira iriho ifoto ya Bertrand Bisimwa. Abaturage bayikoresheje ku mafaranga yabo?
nakubwira yuko bino bice bya Uvira harimo abantu bishimiye ko cyane cyane nk'abo mu bwoko bw'abanyamurenge nubwo basahurwa bagaterwa ariko bafite amafaranga. Hari benshi bagiye bakora ku ikofi yabo nk'abo mu bwoko bw'abanyamurenge bafite amafaranga kubera yuko bakora urushabitsi muri uno mujyi wa Uvira, ndetse bakaba banoroye n'inka zabo nubwo zagiye bigaragara yuko bagiye baziba imitwe igiye itandukanye nk'abawazareno ndetse n'abamayimayi, ariko uko byagenda kose aba baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bafite amafaranga. Yego. Ni kimwe yuko nubwo abenshi bazi ko abo mu mujyi wa Uvira, ariko abenshi bagiye baturuka mu bice bitandukanye nko muri teritwari ya Mwenga. Ubwo navuga ko ari bamwe mu barwanashyaka bashyigikiye M23 ndetse n'abaturutse muri za teritwari ya Sizi. Yego, ibi rero biri kuba uduhaye ishusho yabyo. Reka none tujye ku mirongo y'imbere y'urugamba, mboko bimeze gute no mu bice bihegereye? Nyuma yaho urugamba rwari rukomeye cyane rwaberaga muri biriya bice bari za Swima, ndetse aho byari bigoye cyane bitewe n'uko M23 itangiye kugira ubwikango biturutse ku misada ihuriro rya Fardc ryari ryohereje. Yego. Nyuma yaho Fardc ibonye ko n'ubundi abasirikare bananiwe, nakubwiye yuko yatanze raporo abasirikare benshi ubu ngubu abakambitse Karemi. Yego, bagomba kuza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ndiko byifashe abasirikare rero bo tayari ejo n'ubundi bageze kunuza ko aho urugamba ruri kubera. Bahageze baturutse he? Bari baturutse Karemi n'ubundi kuko niho ibirindiro byabo biri. Yego. Bahageze babona ko batahita bivanga ku rugamba, bafata utwamushe basubira i Karemi. Ariko urumva ko barimo bitegura kugira ngo ubwo bariga tacticoma, bari kwiga nyine kuko bamwe ntibazi wenda biriya bice, urumva bari kubigisha mapu. Nicyo nakubwira cyo kugira ngo baze gutanga raporo ku rugamba rukomeye cyane ruri kwerekeza imbaraga mu mujyi ukomeye cyane w'Iside Kivu. Yego. Nakubwira ko Kwamboko ariho habereye impanuka y'ubwato. Amaginga hari mu biganza bya M23. Wenda gato Safari y'amajwi ari wanyoherereje ndabona ngezeho y'umwe mu bigaragambya, twakumvaho gake tukumva ivyo avuga, noneho ugahita ukomeza. Watajikomboa ile kitu haionekanaka, paske ukiangalia katiba yetu ya Kongo, katiba inasema ya kwamba ni jeshi tu ndio ambaye inalinda nchi na mipaka yake, na tunakuwa na polisi national ambaye inalinda raia na mali yake. Lakini tuko batemwa Uvira, polisi ilikuwa nashinda mu makabare. Hano rero aravuga uburyo ki uruhande rwa leta rujyari babasahuraga ibizabo bagasindira mu tubari, mbese akagaragaza imyitwarire mibi y'igisirikare ndetse na polisi. Kuna kunywa masapilo, wanavuta mabangi, awapoke yake. Tuliona basoda wanaanza tembea, wanakosa baskuti, abana mabunduki. Sasa tunajiuliza tutafanya nini? Tuliona hapa basoda wanaanza sema baraia hamutenda kamata Bukavu. Raia tena ndio tuenda kamata Bukavu. Wakati soda anashindwa, eske raia ndio tutavara sasa? Hano rero aravuga imyitwarire mibi y'abasoda, ukuntu bagendaga basinja mu tubari bakajya mu ngo bagasahura abantu, akavuga bati se bari kurinda gute abaturage kandi ari bo bahungabanya umutekano. Lakini ilikuwa mbinu ya bwana Tshisekedi atupatie masilaha ili kwamba tuone sisi kwa sisi, ili kwamba tupate kuinsekirize mji wetu, na community international imupatie nafasi aendelee kuongoza nchi ya Kongo, paske anakuwa frappeur. Mulisikia juzi anasema jeshi yetu ni wa clochard. Eske mtu anaweza kukashfu jeshi ambayo inamchunga? Eske inawezekana? Eske ile inawezekana?
nuko rero bihagaze safari abadukurikiye barabyumvishe none wakomeza ku mirongo y'imbere y'urugamba biba ari byiza ko abadukurikiye byose babyumva bakumva situation uburyo ihagaze mu buryo bwiramvuye. Nuko byifashe ariko maginga ya ubwoba ni bwose nakubwiye yuko muri teritwari ya Fizi cyane cyane mu mujyi wa Baraka abaturage bamaze gushira muri aka gace rwose. Baramarwayo n'iki? Nubwo ukomeye cyane nakubwiye ukuntu abo wazarendo bakomeza kugenda basahura bamwe mu bashabitsi bo muri aka gace. Ariko kubigaragara n'ubundi hari umuntu muri aka kanya turimo tuganira mu kanya kashize. Yego. Nawe ukurikirana umuturage wo muri aka gace cyane ukurikirana iyi politike ya leta ya Kinshasa. Yego. Yari arimo ambwira ukuntu hari divorce ya politike nyine kuri bwana Tshisekedi na Perezida Neva. Gute bishatse kuvuga iki? Ahubwo urumva ko nyine hariho kubera gutandukana hagati yabo bo ubwabo kubera yuko ibyo Perezida Neva yari yasezeranije Tshisekedi bitigeze biba. Ubu ngo Perezida yaba ari gushaka buryo ki yashaka abandi bafatanyabikorwa kuko abona ko Neva nta gahunda afite yo kurwana. Bijyanye n'abanyatogo wambwiraga? Barahari cyane n'abo muri Angola bose ubu barimo kureba ko bakuzanga amasezerano amafaranga Tshisekedi akabanza kuyabaha uko adiru ngo bari gukina ngo babanje kubaka amafaranga. Urumva ko uko byagenda kose nubwo bamwe bari kuvuga ngo urugamba basa nk'urwarangiye ariko ntabwo ko aribwo bikijya gutangira. Yego. Ubwo ni diru isigaje kuba performed gusa. Nanjye ndategereje ndahabaye kugira ngo bikurikirane neza ariko ayo nama ngenda numva ku baturage bo muri ibi bice basobanukirwa ibya politike ndetse banabikurikirana cyane ariko haba mu bayobozi kuko abayobozi bo muri Kongo ntago bihishira nta banga bagira. Yego. Niyo mpamvu akenshi na kenshi ibyo umuturage yavugaga by'abayobozi bo ruswa n'ihame ntabwo ari ibintu by'aho ngaho byo kubeshya. Ibyo avuga ni ukuri aho ingabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bazo bari nta muturage wapfa kuhaca afite niyo byaba ari ibice cyavuye gusarura mu murima barabimwambura. Abagomba gusiga rwose ibisheke bagasigara bihekenyera nta kintu bakatira na kimwe. Yego. Ubwo rero nuko byifashe turi gucukumbura turebere hamwe nimba ino misaje igiye kuza n'ubundi ariko icyo nagutangariza ku kibuga cya Karemiri cy'Akahinda. Yego. Hakomeje kugenda haza abasirikare baje gutanga ramforo. Kibuga cy'indege? Ni benshi cyane kugeza amakonvejo kugeza na n'ubu baracyaza. Bari kuza mu buhe buryo kugeza ubu? Bari kuza n'indege nyine bakabashiga aho ngaho ubundi bagasanga abandi bamaze kwirundira muri no ntara ya Tanganyika bafite ubwoba ko 23 yaba ishaka nayo kuyifata. Bivuze ko ni ukongera aba basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba biri gukorwa. Niko bimeze rwose. Yego. Naho handi nakubwira ko usibye muri ibyo bice ariko imirwano iracyagenda yonyegezwa mu misozi ya za Minembwe ariko nyine niba abandi baba barasigaye ubwo navuga ko ari mu makumura bya bindi bagenda bakubura. Yego. Bakora amasuku nyine ya bamwe bagiye bihisha ariko mu bigaragara itwari ya Fizi uduce tumwe na tumwe tumaze kugenda twiganirwa n'aya madu n'ayatoroshye mu mirwanire. Naho igisirikare cy'u Burundi biravuga ko benshi bahungiye muri Fizi. Nta yandi makuru mashya kuri iyo ngingo? Amakuru nakubwira ko
abarundi bari bari za Minembwe n'ubundi baramanutse ahubwo bari hafi kujya Baraka kuko abenshi bacitse intege urumva abarashweho bikomeye benshi barapfuye abandi barakomereka nta mutabazi nta musaza bamwe muri bo n'ubundi bafite gahunda yo kureba uburyo ki bakwiyambukira bakisubira mu gihugu cyabo. Yego ibirebana n'abaturage ma 23 yari gusaba ko Burundi bwafungura imbibi kugira ngo bare abaturage babashe gutaha. Byo bihagaze gute bigeze abagiye abahungiye Burundi? Abahungiye Burundi bo nta kireka mu bice icyo nakubwira cyo muri ibi bice nyine bya Baraka. Yego arababashije kugera za Rumonge bahunuka ibintu byifashe nyine bafite ifaranga bo bitegera nyine batari babandi baba bahungishije nta mafaranga. Yego abifite ku ifaranga bo bafashe twamushe barigiye nakubwiye ko ari umwe twaganiriye ari bamwe makuru n'ukuntu za Rumonge babayeho nabi bari gupfa imusubirizo bitewe n'uko nta support bari kubona. Yego niyo mpamvu ba 23 ikomeje kugenda ikangurira igihugu cy'u Burundi ngo bahe mu nyine z'abakongomani bagaruke nk'uko nabo bari kubikora. Ariko kugeza ubu nta baremererwa kuba bagira amahirwe yo kugaruka mu byabo mu ngo zabo. Kugeza ubu abagiye bataha bari bahungiye mu gice cy'u Rwanda ndumva nababikubwiyeho ariko maginga ya Burundi kuva bafunga imipaka ntabwo kundi kare bwarekura staye. Yego niyo mpamvu bikomeje kugenda biba cyane ibi bice teritwari ya Mpfizi kuri axe ya Tanganyika nta baturage bahari kabisa. Naho kubijyanye na deployment y'aba 23 bihagaze gute byo kujyana abasirikare mu bice bitandukanye? Aya 23 ikomeje kugenda ikora igenda yimura urumva biterwa n'urugamba bagiyeho ndetse n'uburyo bagiye kururwana. Yego niyo mpamvu akenshi na kenshi njye mbona amamodoka agenda urumva baba bajyanye ku maxe agiye atandukanye kugira ngo barebe hamwe yuko bakwigarurira ibice bashaka gufata ndetse no gucunga umutekano mu buryo bworoshye mu misozi miremire. Urumva ntabwo nakubwira ngo bagenda gute kuko simba ndi kumwe nabo. Yego niko imodoka zo mbona ziba zikora muvoma nyine urumva jewe iyo ndebesheje amaso yanjye baba basa nkaho bajyana bamwe mu bice bigiye bitandukanye bitumye umusada kongera imbaraga nuko biba byifashe nyine n'ubundi. Yego gusa icyo navuga cyo ni uko Fardc ndetse n'iri huriro ryabo kongera imbaraga mu gihe. Yego abamayimayi bose bakomeje kugenda bavuga ko ibintu bikaze bamwe batangiye gufata batwangushe bakanika kurwana bitewe n'uburyo 23 turi kubahondagura. Abari kuva ku mirongo y'imbere y'urugamba bari kwiripotinga ko nanga yasabye ko bamwe babiyungaho bagafatanya kubaka igihugu. Ndiko bimeze cyane nakubwira abamayimayi bambaye ne. Yego bafite ubwoba bukomeye cyane aho batangiye kuva mu rugamba cyane rwose. Bamwe bari benshi bakomeje kugenda biripotinga kugira ngo barebere hamwe uburyo ki batakomeza kwicwa ndetse no gukomeza gutuma haba urugamba rukomeye cyane ruri guhitana abaturage batari bakeya. Naho kugeza ubu kubirebana n'abazungu baje ndetse n'abandi banyamahanga byose bikubiye hamwe mu magambo make uratubwiraho iki gishyashya kuri bo? Icyo nakubwira cyo umwe mu bo twaganiriye yambwiye ko abazungu bo abenshi bari ku gice cy'i Burundi niho bibereye, niho bahungiye, niho bari gutegurira akazi kabo.
niho bari gutegura akazi kabo, niho bibereye. Hari umwe mu bwoko bw'ababendo barimo atuganiriza ko akunda abantu baba baganira, numva ari kuvuga yuko ababiligi bari gutegura aba FDLR bari mu Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi kugira ngo barebere hamwe uburyo bazahungabanya umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Yari arimo abivuka nyine gutyo muri story nyine ari kurumva kuri gushiza mu biganiro. Nuko bimeze n'ubundi ngo nibo bibereye, niho ari gutangira amawayiza ndetse no kureba buryo ki, kuko baje ku nkunga n'ubundi baganiriye na Everest ndayishimiye ndetse na Kongo, ariko bamwe nakubweka ari baba batwara izo ndege zigendera muri ibyo birere, abenshi nibo bakoresha izo koyi, kuko byamaze kugaragara ko nta bapilote Fardc igira abazi gutwara izo mbunda z'intambara. Yego, Bwana Safari, reka tugushimire dusoreza ahubwo komeza ukurikirane n'andi makuru mu mwanya uze kutugezaho n'izindi update. Ndahari rwose, ndahabaye. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atoso y'abarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turabashimiye. Ufyonde sabone wo dukurikiye bwa mbere. Stravisa.